Ontumuka omwe muciĩ munene wa Nairobi uria ni wa kuma Meru nerutirite banene na kunenkera ciana iria cikanaga mataũni-inĩ iria imenyekanaga ta Kumanduthi gũkũ nikenda gũkũngũĩra mwaka mwerũ na bete ciana nkũrũki ya 1,000 gĩa kũrĩa nikenda onamo magarũra mwaka makenete akiaria na urite thirikari gũtũmagĩra ciana ino kĩrĩmirandi mwanya ta ũbandi wa mĩtĩ nontu no marute wĩra wa gĩtũmi. Boniface Mongera ataririe ni Ntore Netena Estate, Umoja 1, Kitokeo Bunge Kembakasi West. Banini kwa banene Rwimbone onangaruko wenge banini kiri banene Nchamurone maudhi jokinera kiritona tujo atingira uitira mbicha yongwa yankanya na murojo kithanda kana wabugita mugambo jwa kwao Kiruma yeke nakyo ikiatho gya kurulia mwaka kiranja kirimikasisi bethro beithiria na bakumorotero mita ya Embakasi chonde choinya na itukwira mwathani bwega kiatho kia narua itukari na nkruki ana 900 na bonthe bakure irio na bakunyira na bo ne buotonga Irene Okasisi akiendelea norite ntobarawe na munyaka muturirene kwithiro bena byo bakoriro kuritithia ngoge njuno ere ugawathithia bobwega waithithiria kiatho kia narua gikuthongoma muno na itukwira mwathani bwega no ntuba gucokia muntu ungi wina nkoro ja yetu kawira mwangasa wetu wa Nairobi na ndeyoni ende oni ntu mwana ciacha oni tu ngoge yetu ne gwita ngoge uchi antu bangi mwathani abutharime sana na tuendelee ni kwitha twina nkoro gutethania na ikio kona nya muntu makawira jo arachokere ikwitha na nkoro enene kwenda utethia antu jabo no botengani ugibokire mikasisi no rite thirikari thiritekira na bakurandanda jamaa swas baoma na kubaithiria bottoms up gukurukira mibango mwanya area benio kulingana na policy ya His Excellency the Kenya Kwanza government. It is Asura, the Asura nation ndio real sio fake, ndio ile Asura people wenyewe. Kwa hivyo washughulikiwe, wawe registered. Hawa wanaweza fanya kazi mingi sana katika taifa letu. His Excellency the President, hawa wanaweza tumiwa hata kuimprove security. Hiyo imuendee Kithure Kindiki CS Interior. Juu hawa wanajua kila kona, wanajua kila mkora. Kwa hivyo if they are formed into groups na hawa registered, if you register these street families, tunaweza tumia kwa njia mingi sana positive. Watu wengi wanga wanaogopa wakiona tu hao chokora, wanaona kama ni wakora, lakini hao watoto tumekuwa nao hapa, hakuna kitu ya mtu imepotea, hakuna hata kitu mbaya imefanyika. Kiremi kasisi na mwekurowe Irene Gakikasisi burabetho bena chundura nso moja Nairobi ireje kine ja baby blessing no boy neba mama Africa foende rotero charia na githongo rotero ramero na ketha we gatindrige ntureku ukareka karara na mpara na ketha we na muciari na we mutiganja we nka uketha Nairobi uri uketha Mombasa uri ndi ureta muciari oku kwa mama Africa tubarugaira twabathambia twabathithia masoesi takona wa daktari bare au no tunyonga kira muciari nyombe ya bedroom 10 na wenka kwene orure nene muno bakoria banyira ibashokere oshokia nkatho ninyago twiranje kasisi matajithari mu maruganjo na kubarombera bete bekinyamothwa ora barakinyira. Si lazima pesa, tunaweza saidiana hata hivi vile mama Afrika na baba Afrika wametutolea chakula, tumekula tumeshukuru, si ndio? Na tumeshiba na tumesema ni asante. Mungu amzidishie, aendelee kumpatia zingine mingi, aendelee kupatia watu wengine wenye wako na shida kama yetu hii ya chakula. Mimi nashukuru kwa mama Kinya, mama Afrika amenisaidia nikiwa base, nimekuanga base na Memorial tu, lakini mimi niko base ya Mtindwa, tulikuwa Mtishi, tunaanza kuja hapa kitambo. Mimi nianza kuja hapa since 2014. Nke reporter Antoshero TV kumaja kingina ngina kifupa Nairobi mbita Boniface Mongera.